East Khasi District Badminton Association kan pynlong ya ka East Khasi District Open Badminton Championship nadu ka arpun tarik ujliu hadu ka shitarik unaitung arajar arpulai ya ne jela kain pelong ngaji en Indo Stadium Polo nadu ka por hashtag men step kindan ki kategori befe nadu ki bahapok khalai snam hapok khatsan snam hapok kanyo snam hapok khandai snam bat senior nam daki rangba bat ki kentai I General Secretary jeng Association ikang Baranas ia mila pentip bala pengkena no jaga-jaga mapelong dapat nuhu cepok polu naik ki katu kan ki daw ki bam lakir